Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mana lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji dulu. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ngaji dulu. Masa enggak bisa ngaji anaknya? Enggak boleh toh. Harus ngaji dulu. Ayo cepat. Enggak mau dia diajarin ngaji.